sino nta kindi uba ugomba gukora, ni ukubanza ukayikuraho n'umutima mwiza wihuse, kuko ntabwo wagenda na sino yuzuye. Yuzuye imodoka iba yaje igapfuka hose. Ngo mu gihe cya sino impamvu abantu benshi bajya muri vakesheni aba ari akazi katoroshye. Ndebera imodoka yose yuzuye sino, ukabyuka ukuraho n'umutima mwiza rwose mu buryo bwihuse, utiriwe ubaza bya bindi muri Afurika abantu baratese ngo umukozi ngo genda ngo unyogereze imodoka, ngo genda uhanagure. Aha ngaha nta bakozi bahaba, ntiwabona icyo wishyura umukozi, ni ukubyuka nyine imodoka ukaba uzi ko uza gukura sino ku modoka, kandi sino utaye mu Mana we. Umva bantu mujya muvuga ngo ibihugu byo hanze murabishaka, muzaze dusangire uru rubura. Reba ukuntu hanze hameze, reba ibiti, reba umva sino gusa. Muraho neza nshuti bakunze tubana ku munsi kuri Vuga Time TV. Umva mbifurije iminsi mikuru myiza, abari mu gitondo cyiza, ku mugoroba mwiza, nijoro ijoro ryiza. Umva uyu munsi rero ndiho ndababwira ngo amahoro y'Imana abane namwe, Imana izabarinde mu gusoza umwaka biba bimeze nabi. Ni ukuri icyo ngiye kubabwira ni uko sino inaha iyo iguye itanga konji. Twebwe sino yaguye, ubu Kirisimasi yatangiye kuba, mu minsi mike turaba turi gukora icyo bita sinomeni. Ibaze ko sino yaguye itanga konji ku banyeshuri. Ubu ngubu hano hose ni sino, hari kugenda amabasi make, imodoka nabwo ni bakeya. Ubu ni uko iwacu byifashe, ni uko uyu munsi byagenze iwacu. Nari nsohotse hanze gatoya kugira ngo tuganire, mbaganirize mbabwire. Hari abantu baba bavuga ati mbese ubu ngubu tuzajya mu bihugu byo hanze ni ukwenjoyinga. Biba ari sawa. Ubu rero muri iki gihe turi kwenjoyinga, tugeze mu minsi mikuru. Iyo sino ije hari abo babwira ati uyu munsi nta kazi kari bukorwe, amashuri bagafunga kubera ko iba yabaye nyinshi. Uyu munsi nababwira ngo rero muri iyi minsi turi gusoza umwaka mube maso. Ijambo ry'uyu munsi numva ko nshaka ko tuganiraho ni ukuba maso. Ube maso, ubere maso umuryango wawe, ubere maso abana bawe, ubere maso umugore wawe, umugabo wawe, mbese ube maso. Uyu mwaka uzawusoze mu mahoro n'ibyishimo. Nshaka kubabwira ijambo ryo kongera kuvuga ngo mube maso. Mu minsi mikuru haba hariho ibintu byinshi bitandukanye. Ubwo rero ntimuzirare ngo murye amafaranga mwibagiwe ko hazaho minervari y'abana basubiye ku mashuri mu kwa mbere. Nyine Imana izafashe muri byose. Natwe nyine sino yabaye nyinshi, nuko mvuze ngo reka nsohoke hanze. Ntabwo umuntu aba agomba kuguma mu nzu gusa, nkore na videwo tunaganira. Imana ikomeze ibarinde. Ubu nyine ni ukubyuka umuntu akuraho yongera igaruka, ariko byibura iyo wagabanyije bituma umuntu abona ahantu anyura, ku buryo utarahanyura ngo urukweto rutebere. Urabona nk'aha ngaha nshizemo urukweto ruratebera, ariko urabona ko iyo umuntu mu muhanda abyutse agakuraho birafasha. Nizere ko muri amahoro. Imana ibane namwe ibarinde. Turabakunda kuri Vuga Time TV. Niba ari ubwa mbere uhageze ukore sabusikarayibu, kandi niba atari ubwa mbere nawe ikaze. Duhora twishimiye kubana namwe. Nashaka kubereka noneho ukuntu sino yuzuye mu biti hose. Nigeze kubereka videwo ibiti byarashyizeho amababi, noneho ubu ngubu byuzuye urubura. Rimwe bita ngo ni akawunga. Umva ukabyuka rwose nta munebwe, ugahita witegura kujya muri sino ugakoramo umuriro. Ukuntu haba hakonje. Mu kanya twari turiho dukoraho sino, none dore turasohotse dusanga sino yuzuye. Ibihe bya sino biba ari sino nyine, ni ukwitegura. Reba igikweto nambaye. Yabonye
Ikweto nambaye kijya kugera mu mavi, maze gukuraho sino none dore iragarutse. Mu kanya aba yongereye zuye dukuremo kugira ngo ubone aho unyura, iyo ibaye nyinshi fata hasi ukaba wayinyerera ukayigwamo. Ubu rero nta kundi muri sino haba ari akazi rwose ko gushaka ibikoti. Nambaye urukoti ukambara byose ukikwiza ubundi ukajya mu kazi. Ngo ngufatire se n'ibiki? Hayi. Ari kenshi ni ukubyuka ukuraho ku modoka, nta vangura abwira umukozi ngo ngenda unyegereze imodoka, ngo ngenda umanagure imodoka. Muri Afurika burya abantu baratese, mbona cyangwa muri Afurika bagifite umutoto. Ngo ye muhungu genda unkuriraho sino ku modoka. Hano se ninde wabwira? Urabyuka n'umutima mwiza mbere yo kujya mu kazi, mbere yo kugera aho ujya ugakuraho sino ku modoka yawe, ugakuraho sino hasi ku mbuga. Niko gukubura kw'inaha mu gihe cya sino, ariko gukubura mu gihe cy'izuba ari ugukuraho ibyatsi by'ibiti. Ubu rero mbere yo kujya ahantu nyine nta kundi, n'umutima mwiza ni ugukuraho sino rwose utiriwe ubyibaza ngo biragenda gute, utiriwe ubitekerezaho. Ni ukuba ubitse udukoresho hafi aho rwose. Urumva akazi k'inaha niyo mpamvu bavuga ngo ubuzima nyine ahantu hari iterambere haba hari uburyo bwinshi butandukanye, haba ari akazi kenshi, amasaha bazijya muri apoyitimenti ntabwo ngomba kuyikererwa ngo uri gukuraho sino. When you stay outside in too much snow, you're gonna freeze. Freeze. Do you know how to freeze? Yeah. You feel your hand is too cold, and you feel everything is not working. You start say, I'm freezing. I need help. Because for what? Because for too much snow. So if it is too much snow, don't go outside. Stay in home. Stay inside. Because inside is cold than outside. Yes? Okay. Mu gitondo ubyutse kare saa 11, imodoka yuzuye sino ntiwayigendamo, ibirahuri bitareba ntiwayigendamo, sino yuzuye ibirahuri byose yuzuye ahantu hose. Nta kandi aka ni akazi. Aka ni akazi ugomba gukora ntawe ubigusabye, ntawe ubiguhatiye. Ngo wowe ubuzima rero bwo hanze uko buba bumeze ni uku biba byifashe. Ugakuraho sino n'umutima mwiza, urabyuka ugaharura. Twamenyereye ngo guharura, ngo gukubura ibyatsi, urabyuka ugakuraho sino hose hose. Why you like snow? Because what? Because I love you. Because you like snow? Yeah. Ngo ni uku byifashe sino yabaye. Umva ibaze ko umuntu aba amaze gukuraho sino, ariko ndebera umara gukuraho sino ugakuraho ukarunda ku ruhande, ariko n'ubundi kuko ari kugwa ari nyinshi n'ubundi igiye kongera kuzura. Aka kazi rero nako kaba ari akazi kareba umuntu mu rugo rwe. Akazi ubuzima bwo hanze haba ari akazi mu buryo butandukanye. Uyikuraho ikagaruka, mu ndebere ukuntu imodoka isa. Aka kazi ubu ngubu ni njye gategereje. Ndetse ubu watwara imodoka kuko yuzuye sino gushya mu ndebere, ngo nta kindi bisaba. Mwambare umbwire ahantu ugiye. Magovu zawe ari he? Kandi nturangaza. Okay, yihorere, kora mu mufuka. Okay, kora mu mufuka. Hi. Ese wari ubizi ko mu bihugu byo hanze sino ijya ibuza abantu kujya ku ishuri iyo urubura rwabaye rwinshi? Uyu munsi nta shuri kubona rihari, sino yabaye nyinshi, n'ibiti ntibiri kugaragara, iri kugwa nyinshi. Ye mutima umurira uze kwa Yesu,
amaganya yawe uyamubwire, mubwire buhoro n'inshuti yawe, we kugira ubwoba kandi wirira, abaremerewe n'ibiruhanya, babwire ko Imana yabaruhura, bahumurize, utumukiza Yesu amara agahinda, none wirira nshuti yanjye, none wirira, kubera uburwayi ihangane nturire, kubera ubukene, kubera inzara, kubera kubura imyambaro Imana igushoboze.